Ambiana av nia ba andu te wukumesha kulase anasi yuwai uma se negi yangi nia ilahadi ushonyi kenshon ke uma uyuma wasi Yesu Kristo kenyu micha se mbava nempasulo dido shaktashan o katoliko tizwa shazwa fada Matthew watabe Nya ka dua u shonye kamshem ke mve u yima gise iko omba if na ha omba i na hide lamen ayona rolon wane kai kulu bumen na ha yewu pino kanyi kwa jin rolon no na ha ka kolon kyondo ka eren yo shaya oneguma ha kulu u mashavange na ha bu pino hina ba ha kulu aka awe wone olo na kombo na kana alwe ha kulu mashavange maunza ivya o monpa na fatia o koronga na ha iba koron ben lo kan pe kulu bumo kwa mo shintano una yima sengo ga sa kaondo mashi kwa mo humba aondo o erenga nya kivyange yase kan luka tio mion vi kindu be kalutan kalunyi ki akunda ha kalutan Maria zende zahena ngona Elizabeth shauda sun ko hiya Maria luya Elizabeth kwa luya kwa Maria zende zahuda sun angbana da wasen angbana shekil mishka shi I wasen angbana shekil mishi kashi zan da nangana yo ase sima gane ka ko wolusha mo sipa zohone chombo yaselu miminga which mata kaba gba wolusha foka lo hasi kwa kimbenja moto pesa luchi gba pesa hide si yensa ta ko chombo yase kilimishi kakwa uzodenda suna ngane ma sorona ngane na Maria tezeka ido o siso ngane so ne ngane ase shashi ne banchijia ahu ayo ase Maria luya bazauda suna ngana maunenge shegen kwa so ya kai na nanga bagan ka uzande chuku sashi utile bume baganja ka usu weke yonge bumasanze ne hacho ke yina baga mashita o Palestine katao yolo agungu pishi ba Maria undo agungu ne chozanda son ngana Maria te seka do su ngana yase do su wase ngana ase kwa vakata wase ngea ka sekengena oke zwa wamta mama bu zwa wamyo zwa wamta kwa velu segaje kwa basasha minga kwa Maria te seka saidi lu kwa lu chan peyo wasatsega kwa gbepo na lu chachu peyo angano ganya sese kivyange yasene ivyange wasikwa hakwa Maria ma Elizabeth alo sinenge yombo hamba ni chi waya shagbenda o pili yo Maria lo afanomga tsa waya Elizabeth tsa nyomge kashi wanya papa waya kwa nite se kya makwa mom humba aondo were yanguga na se ba Kristo chi yila su shaondo se hashima shaondo se do halanshima cha ka atane alo se hashima cha ka atane yanga gen se ba kanse kulu bume hachu aka atane abume se aka atane haza se mapega shi ke alo se o mkane maonde sinenge Sara kigene se tio kyundo ka monvu ki unye Sara yange beyo chi pa ondo vano wan shi Hana ke Samuel hihi tio mi avi kyundo pa yange waya fulega pa ondo vano wan ka ksense makwa ona homba ondo welanje pangoga ondo ka se ke profeti Yeremia tio kyundo be kalwa avi potan kalwa je nenge kamom lute ha makwa chi ngusha keya makwa mom una tave mo werenga na kwa mo hombaondo te wase werenga tane baka kwa boya aondo tindi wano momola shawa badu seken changane bikwabo yola ba seken profeti Yesia tio itianka linye vya trataje aondo tindi wana chachi wa mao ka oyima ota makwa ona hombaondo welensenguga shi usamba Kristo se hashima shaondo alwe Maria waya afano shio Elizabeth
pa waya ukalanshi waya benyo pa waya kwa mahumbaondo renga na saba Kristo chia kwa pasichiwi laondo se hashima shate wasaondo kwa mahambate gatere ondo humbase chivi chiante Yesu o ayem tachi. Bana African Kristo semba embi kishisho sum Father Matthew kwa tabe shalu huna ududu wana se hisemu nyambone ne pasa sune sho ungona bisama yange ladi ya lune dudu nungwa bisiladi sha ya lahadi ado